re betsa 24/7 re a chesa papa ha re batla utlwa next o ibuile sebuda tlala re e tlala mfethu tlala etsa go phusha o fela o go tlwele tsetsa o khoma location mo o lo khoma thakeng tsa hao kwa o tlo petetsa majita mo majita ba o bontsha le ka weleteng e sa kenya next wallet a o bontsha go tshwara le teng re tlo fitla neng mo re yang teng a re so fitlhe boss pele re fitla ha ona motho a fitla a ke kgolo le ntate motsepo ga ke fitlhile ai mare nane ke le ntate motsepo le go a sen fikile mina ai askisi madoda mina ngimnandi Elja o tshwa ntate motsepo ntsana lo tsho ga mare motho sa pele ai nane ke le ntate motsepo le ai madoda mina ngimnandi Tamati o bone TV Tamati ke moletsa phala o di batho kara games man ke monitor o kotsi Tamati PSL Tamati na lo ba fourth officially hangata PSL mo o matha le molemo Tamati bua sekgowa like hey boy no take it easy son take it easy ke la ha ntate o betsa ka le batha o le mo o wena phusha ya hao thank you